Akan hun baya khun nagabanta kinong shong shnong badon hakithan kaput. Batip kum kah Neutral Border Disputed Redressal Forum, hene kesngi kilaya kendu yung menteri rangba kejela Konrad K. Sangma, banyakran nagabanta kahok kabaya day berkipat ba basa hakishnong kaput. Habakran berkilat patai kubor unong yalam kakenhun ba Thomas Basa, ulayat hu ba hakajingakran nakalyang menteri rangba ula kular ban shimkia halor kani kajingdawa jongki. Ngila wani kendu ya i CM manekran halor ka benta bari ba ka blok 1 blok 2 kadai ngamiting wala kam slam wala ayat bat ki banum sim tani kapor ki benta ka banukong bagi keren bat na ka sarkar ka jongi kadai ba na kaleng ka jongi ngila on ra ya ki kot ki sra ki bas kem ki map ki ban nado ki kat raspa terbaro tang bat pensuk ya ka sarkar haba kaya ya kun ya keren ya dibit bat ka sarkar asam bat pencisya bat kini ki cakak kini ki jongi nado kulang kuman kita berukong bat nakaliang sarkar kalau ongi bakan pet ini kot Islam kindai kiba kaban mentoy pada ya ka sarkar iba apa pi kun ni ka kapu far pada kaman nakaliang jongi ngak pau ya ka sarkar ngom yo pet ba ko may dai bat ki pet bai ka sarkar kalau ada kong ba adhar long mandatri adhar ki borok mah ya bagi school le kanu kan sumarne adhar long mandatri apa tinggi pen pau ya CM yang bangi sosi pada ban pentit syaki ba ki pai ba ki perdok ki pasnam jongi ki basong syati sakaput blok 1 blok 2 kim don adhar kamu ngikini do ek hok jongi school ngikini do ek hok ki ban yo ki jimentoy yo well clear kena kalian ngejongi ngilpan pau ya sokar bagi nak pentit bagi siapa bagi pai ba ste kim don schedule try kim don adhar kim don pankuat kim don residential kim don buat cerkit tak kawan cengek sibun ki tek kedai ka kamram jong sokar ban facility ni kini bat ngak ngilkan gawi ke benta tang namar bagi sa apo ka cakap ka bai kaja kaput kamut bakim dei syuki bre kamut bakim don kam jik sumar kamut kim don kam syuk bani skul lek kulit kamut bakim don kam jirap syukai dikini kibadai ki jington kap kiba hak banai ki sarkar kali don penting kana ban penyobat nak kalian juga sarkar ka jongi ko ka kinta simkiai kini ke bentang ba ki jongi lagi kuat ban apply ke residential nang ni dei ban ailat bai ki kuat ban yo adhar nang ni dei ban ailat ban dei ban don ba penbon ba hak lik lia bai sti ko asam dia ka balai pada nak kalian jongi yang ni hak ban pet ya ka human rights ke jongi ni beriu ngila penting sih wa nak kalian ka jongi ngila dak tho ya we ka jing penken ya ka hok long beriu man beriu jongi pai ba ki sa ko blok 1 ngila complain sebab ka state human rights commission ba nak kalian ka commission kala ai cuba yani ba kala penting ba namar ba kathi ka jaga ka de ka bay kini hak paling bat kawi pada state kabodan dulu lah kajong ka commission tekan bah bagi tho sebab ka National Human Rights Commission tadi ini jujur bentar ngira ka penting sia sosial ba ni au ba kadon kajing bambiang ni ka bam undi pai ba sti ka human rights commission kajing bamdan ki jaka sumar ki basic medical requirement is a human right violation kajing bamdan ki sorok ki babah ki bambiang is a human right violation kadang yo ka sarkar ka penting kana ba dan manuru ban sim no ban klik no ya kata ka hok long beri man beri jogri perdok personal jogi di bahasa hakri kapun ban meeting gelong ka sotrak ni kermen ni kimilenti bah hakini kimjen tayo let's say kansa dan kano no ka jingni ka ba let's say ka man mentoy penhun yang ikhndia kadam dari sibun makaro kum hakulu kum